ole NTA science school entrance result kha hei NTA score card a kharon chhuak ton mark mu za chi hriat na tur kha ta khan browser a khanin issee.nta.nic.in tih kha kan type le to panga ta khan hei hi lo om ta a helai hian hei latest news no a khanin score card ti om hi score card ti a khan han click le ula ti chuanin ta hian score card a bokin click liang hemi pop up lo langa hian okay anga in okay zo hianin application number date of birth le security pin chhutna tur security pin kan ti hi a hnuaia a pawla inziak avara inziak a pawla mi hi angai kha in chhulu tanga log in chuan hei tian a ron lang dawn ta ni hei a result a hmuh zat a tak kha nia mathematics language mathematics hei hi hmuh zat ania in hriat tur chu helai a hriat tur chu result ta hianin qualified in written test for Sainik School tih kha ST kan ni chuan a inziak vek dawn ST a khang kan soi to a minimum marks khami cut off mark khaum ve lo wangin ta khanin ST zong kha chu result ta khan qualified in written test for SST kha a inziak vek dawn ST chu kan soi to kha merit base hinania khalaya ST candidate ro khan ati tha atang khan merit in lak tu ti khania khalai result a qualified in the written test for SST awang khanin Sainik School a entrance admission ti turin atling ngal ti na kha ani lo kan ti to kha ma pon cut off mark om miau lo wangin un qualified vek don mark nga ang den lek po mu selan qualified vek don kan ti to kha an mark mu za tania an total mark kha an hnuai khan total marks obtain kha chuan all India rank kha vele kha all India rank ka chuan hemi bi ka chuan India rampuma singa sangli somriat pakhat na ania all India rank ka kha Kansadonia chuan a total mark hi a mark obtain chu za som nga out of 300 a khan za som nga apum puya score ti na ni chu chuanin helaya hianin point number 6 na hi in en chuanin 6 na hian candidate are requested candidate are required to register themselves on the website and the website on paya to move to the next stage of the process hei hi nakina a link hi la activate chelo wangin a activate huna hei hi ati dan kanin hrille tu ngaila new e-counseling kha in register angai dona wangin chu tuna chon result khami kha chuak phota in mark mu zatin lo hriat du takin chuanin chumi hnuwa chuanin admission kha khami wang khanin admission ti ngal top theni lo ti kha kan sianga khala e-counseling website an a link anon da hi ala mu mal chi alo dewa voina mo naktuk vela chana mu malanga kha kan en haule donia khati chin khani le phot sela